Кыргызстанда эң узун адам деп эсептелген Жеңишбек Райымбаевдин учурда ден соолугу оор абалда. Биздин мамлекет 100 жылда бир төрөлгөн адамдарга кайдыгер мамиле кылууда. Бийликтегилер бир да басып келип, баламдын акыбалын сурап койгон жок деп кейип турган Жеңишбектин апасы Жаңылжан Кожобекова турмуш басылмасына маалымдайт. 2 күндөн бери сүйлөбөй калган Жеңишбек учурда бир бутунан ажыраган. Өткөн жылы ноябрь айында бутунан ажыраган Жеңишбек ошол убактан бери төшөктө. Бүттүр ноябрьде бутсуңар. Ошондон бери төшөктө. Ана балдагы тайгыланып кетип, чорт мужерден сынып кетип атпайбы? Сынып кетип анан мусун темир салып бер. 20 миңге сатып бердик аны да. Ана ошол экине кальций салынмак дейт, кальций салынбай калып, анан мынтип бүркөм жабышып калып, баланга бүтпөй. Калып анан кесип салып. Ошо өчө бизде турган жок жатты. Баягыдан бери? Жаткан жаманда көргөн бөлүгү тартып Başım büyük olur. Yok, kamundan desem böyle desem kamunda. Geçiğimizde kamundan yiyor. Kesinlikle. Beni sosyal bakıyorum. Bırakalım. Azıcık ortörümden oturasın, şu damlı çıkarıp benim kanım harcı değil mi? Bas su değil. Bir ay ver geç. Şimdi çok o. Kazanmanın yolundayız da. Ana bir çoğun maşineye toktop kaldı. Tek gün eşik oturmuş koydum hava dursun. Ana bir bala gelip uçuraşıp kaldı. Aba oğlumuz beni uçuraşıyor diyeceğim. Dedi bu jakşemni o ne oğurvata dedi. Oğurvata dedim. Doktor kalp barbaysın alır dedi. Doktor kalp barına karacatımız çok kanıp barabız. Baldarım bari jaş desem. Apam buna men ele alıp ketem. Emet seselerinin bunu emetip kaldı. Doktora barasın sen barayın bayke barayın dedi. Ana nasıl barasın sen çok koyduğunuz da koyuyor. Ana adresin jası antip gitti. Bizim olsun bana zıvat etkile. De ana ne 2 günden bala gözünü açmaya kaldı. Ana bana zıvat etti de koyuyor bana. Zıvat etsile men Bişkek'te maşine çevirince geç bulup kaldı. Yemek kılgıra. Bir taksi çaldığı koyup alıp gelgıra akçası men төлөп берем dedi. Ana alıp geçişti çünkü saat 12'ye tüsere bana sokka kaydatı alıp barbar. Ana maşini bıraştım bana çoğultup koyup bir deydi. Al ошо Бишкекте Кент партиясынын чоң дейби? Kent partiyasının çoğu. Анан ошолки баланын жардамы менен Барансокко 5 жылдан бери дарылар тамды да ошол баланын күчү менен анан Барансокконун врачы Шермамат күчү менен алынып калды. Ошолор сиякка кат жасап аттык. А там бекер эмес да. Бекер эмес. Коммунал. Ошону айтпайсызбы? Коммунал убактылуу деп. Убактылуу эми тиги ордер менен жашап атабыз да, ордер бар. Ana ошолордун күчү менен тийди там. Тиги бул бала деген Акталага барып келе албайт. Муну биз деген карап турушубуз керек. Жок дегенде бир күнүнө там бере тургула деп пакеттин убагындан ошолордун күчү менен кирип калдык да. Ошол менен ошол баланын пайдасы жакшы дейди. Инисинде ошол андай мындай акча тийинде ошол эметет куй муну мите көргүлө апа, муну дарсын муну алып бере көргүлө деп ошол бала көз салат. Андан башка эч ким көз салган. Бишкегин деле караган жок, чоңдор караган эмес. Эч ким караган эмес. Анан эми эмне балакет болуп көттөн төнтүп келет билбейм. Жеңишбектин айылдаштары, жакындары кыргыз өкмөтү толук колго алып көмөк көрсөтпөгөндүгүн айтып турушат. Мындай ортого деле чыкпадык беле. Таш жайнарлар болдуңар беле. Ошондо деле таш жайнар жакшы эле айтты. Му ак үйдөгүлөр жана бириңер пул сунган бир эле пакет күлүгөйдүн акчасы кетет. Жеңишбектин пенсиясын эптеп көбөйтүп берип койбойсуңарбы деген эч ким уккан деле. Канча сом аласыздар? 3 миң эле алат. 3 миң сом не алат?
Бишкекте турганда чоңдордон келдиби бир? Эч ким келген жокпу? Бирөө да басып келген жокпу? Yok, hiç kim değil. Баренса не деп чыгып берди? Bana şu darı kabul almaya kaldı bana. Yeme yücenleri bakıp durdular. Degen akbele Азыр өкмөткө эмне деп кайрыласыз? Эми түштөн кийин эмнеге келдиңер дейсиздер? Эмне кыласыз? aytam men olsun dilim gece olmak böyle. Düşten gelgen. Dağın bu Moskva'dakiler gelip kalıp oşondan tuğralı geledet bularına. Moskva'dakiler gelmedi. Qaysi Moskvada? Кайсы Москва? Эмне, кимдер келди? Oşo cana menin gelinim var Bişkek'te. Oşo biliyor menen. İnternet ne jibirgen tuvalet. İnternet menen jibirip işittirdi oşunday deyip. Karavayda tegi vurdu. Anan Moskva'dan oşunday tartkan jurnalistler gelmedi mi? Gelip anan oşun tartkanan oşun Moskva'ya alıp barıştı. Alpar bir gün tartıp bant mütevalöyle gayret etkisizdi samolyot menen bekeri alpar. Жеңишбектин айылдаштары жакындары кыргыз өкмөтү толук колго албай көмөк көрсөтпөгөндүгүн айтып келишет.